Okay, natiro din mga kasinti, napadayawan na surat nga maidrama itatang malem. Tay pakasaritaan ti parikot iti biyag ni Wilson iti Batak City, Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat ni Wilson. Dear Cassie, sakbay man ti amin kahit kuman nga iabras sa tinabara nga kablaw ko kada kay nga agserserbi di tanemars studio. Tapos namin tayo kadigiti padak nga agbibuya ken dumdumngeg iti dahito nga programa. Iti agdama ket adda anak met iti parikot na kahit kung ibinglay kada kayo. At kidawik ko ma nakalpasan ti panakangegyo ti panakaibasa ken panakaidrama na ket maikanda ko res ang kabasit nga balakad. Ilingad daglatan itinaga na Wilson. May saak nga seaman. Nga makulak ko maidikat si ex-seaman. Ta nakaplano idin nga agforgudak. Angem kasla nagbaliw iti panunot ko kasin yung gapo iti agda mga parikot ko. Jak ninamnama nga iti panagawid ko dita Pilipinas, manibod iti panagsakay ko iti barko. Ket adamadat nga nadagsen a parikot. Ket irugik man kasin yung idisangsangpet ko launay dito Pilipinas, dito Batak City. Tapno ko sorpresaek ti pamilya kang runaan na ti asawak. Nga di napay ammo idi nga nakaplano ako nga isun ti maudi nga panagsakay ko ti barko. Day di naudi nga sakay ko. Nalawa dito nga daga nga nagatang barok, Wilson. Uwin nga ron tatang. Napialang mo't adaw, pakakit-kitaan mo't tinagbanbanlugak kasiman. Ay kita, mayat ata nakapundar ka batlaeng. Mayat, plano ka ron tatang, nga agpurguda ko, nag-retire ako, ti kinasiman ko ta. Ipamaysa akong ti agnegosyo dito, ken ti makadenak ti pamilya ka. Ay kit nagsayaten no kasta baraw. Akit apay saan mo nga intugot ni masyang asawam. Di kinagpaisuan na tatang. Di na pa'y amo nga adadaga nga nagatang ko. Ano ya? Di na amo ni masyang nga adaginatang mo nga daga. Uhuin tatang. Ay apay nga di na amo ko ma. Apay nga sa amo yung pakamugin ko ana. Kaya't kung nga sorpresahin ti asawak tatang. Ngamin kat di na pa'y amo nga anya. Di na pa'y amo nga ag-retire ako ni ti kinasiman. Ay, kita api nga di mo ibaga. Sorpresa nga ron tatang. Yung plano nga ibaga king kuha na, into no umay nga anibersaryo mi. Into no lawas na. Alagit mayat mo't maragsakan unay ti asawam. Angem sa dino ka ti ayan naman ay. Rimwarmat man itay bigatin tatang. Saan kami man nga nagranan? Kita adan sabot ti parikot yo. Kamin ket madamdamag ko nga masansan nga rumrumwar ti asawam. Kapasara ibati na pwede ti anak yo kada kami kinanang mo. Kunamat ni Elaine nga anak ni tatang kanayon ko nga mapan maki sinarak kadigiti gagayim na. Alakit maawatak mo ti asawak tatang ta. Siguro, mailiw mo't kadigiti gagayim na. Maboring mo't siguro nga agbati iti balay. Lalo nung tayo mapanagbasan digiti anak mi. Alakit paliiw ma. Bareng no maurnos mo't lang. Deta parikot yo. Ita nga agpurgod kan baraw. Uwin nga ron tatang. Kit, iso nga na ibang kay tatang ta tulungan dak naman lang mang-develop ka dito nga nalawang nga dagang nagatang ko. Ay kitwa na, niya kat ti planong baraw. Kat patalunak ko matatang, sa mabalin pa iti agpatarak ka iti tingwen. Kat nukas ka sa no, baring no makapabalay kami to pa dito yan.
Ay, nasaya at ano kasta tapos sa akin latang agup-upan iti apartment. Uwin nga rin tatang. Sigurado nga maragsakan ti asawak. Nung maamuan na may panggip ka dahito nga nalawang nga daga nga na nagatang ko. Nga naipundar ko iti kinasiman ko. Ken sigurado nga maragsakan la unay nung maamuan na nga sa anak ton nga sumakay pa iti barko tatang. Ayan ni Mami Elaine, anak. Rimor manin daddy. Napan manin anak isin narak kadagiti gagayem na. Apay, di man lang nagpapakada kanyak. Tsak man na mo daddy ta. Siyak mo tinang ibagan na itay. Ibaga na madlatan nga. Ibaga kanuking kanu damagem. No sa tino tinapanan na. Ibaga kanu nga napan nakisin narak kadagiti gagayem na. Kanayon samot lakastan. Ready sang sangpit ko. Rimwar manan. Di kami pa nakapag-iniliw nga agasawa. Kastalatamot ti ubrain na. When nga rod, daddy, kakaiso na nga Domingo kit makapag-deden natin kuman makapagbabanding tayo kumamit. Diyak man mo kani mami maya. Ito plano kumapin nga hintay pa-share ko maita. Hintay ko maijemol. Amon daddy, sipo di dinaamon ni mami nga agawid ka? Oh, anya? Kasadyak man lang kita nga naragsak isuna. Anya? Ngamin daddy kit kaslawal laking kuana, idi naamon na nga agawid ka. Kas makita yo, imbes ko mga iliwen na kayo, iti panagawid yo, saan met tamas kikit na pa iti mapan makisinara ka nagidi gagayim na. Alaba am takasaritak to ni mamim. Siguro agpapauyo pa lang. Agpapauyo, daddy? Api ko mga agpauyo. Basta. Baka agpapauyo pala kanyak ni mamim. Ay na anak ko. Saan lang nga ni Elaine tinakadlaw iti dayta nga imbaga anakin ka? Nanang? Uray da kami kintatang mo. Kanayon nga rumwar nga mapan makano makisinsin narak kadagiti gagayim na. Alakit na nakimot kit din ani Elaine nga anak yaw. Ang tengarod buridik yaw nga ni JR. Adda ka di problema yung anak ka. Saan mo't nga panakibiyang ang sipo di si mangpit ka kaslang awan pa iti gundaway yung nga nagbanding kay nga kasawa. Nanang, ay na anak ka. Sigud man nakasya ni Masyang nanang. Uray ka digiti na ud-udi nga panagbakasyon ko, panagbabak iti barko ka. Kasla saan nga naragsak. Kaday tapay ti madlaw ko. Kat di yung ibagbagan, wanyat problema yaw. Ngamin di kinasaritak nanang. Uray no saan naman nga direkta nga insawang, unimbaga kanyak. Ang imadlaw ko nga nasakit tirakem na tunggal ibagak nga sumakayak tumanin iti barko. Nauman sa pekit din nga mangibagbagan nga agforgudak ka nun. Adamat urnong min. Di kayat mo asawain. Saan na pay amo nga agforgud kan. Nga daytoyen ti nga dati ang panagawid mo kit saan kanton nga sumakay iti barka baraw. Saan na pay nga naamuan na nga ta. Awang mo ti gundaway mi ngagsarita kami. Tirabi imot, turugan nak. Uno saan, maladaw nga agawid, maturugak to nito sumangpet. Siguro nanang, agpapauyo palaing ni Masyang kanya. Anya? Agpapauyo ti asawam king ka. Anya nga gapo? Agpapauyo nga min tadi. Idi nga min, nanangkat sang kay bagana nga, saan ako nga sumakay ti barko, tapos nagdidennakam kanon nga sa nga pamilya. Angin, para kanya kat saan pa nga makaanay ti naurnong ko, naurnong mi. Panunutik matlaing na kiti anak mi Aglalo no agadal danto ni ti kolehyo. Oo.
Kat sipod na mati din. Madlaw ko nga kaslasaan nga naragsak tunggal agbakasyonak. Kat ape ngamin nga di mo pala ibaga king kuana nga saan kan nga agsakay pa iti barkaw. Tapno no maornusan ti anyaman nga risotyo nga dua. Ibaga mo na nga agretire kan. Tapno no agdiden na kayon nga agnanayaon. Tapno soan ko man nga agpapauyo no man agpaisot ti kulam nga agpapauyo laeng ti asawam. Kastin ako na kinitatang nanang. Kaya't ko nga rin nga sorpresahin ti asawak inton anniversary me. Isunto ti panangibagak king kuana ti amin. Ket isunto pa yun ti panangibagak king kuana panggap iti nalawa nga daga nga nagatang ko. Ken dati panggap ko nga ipatalon ko tay daga. Ken pagtarak nan ti dingwen. Isunto na ti pagsapulan mi. Sigurado lakit di nga maragsakan to inton maamuan na dagita nga banag nanang. Apay nga itakalain nga si Mang Pet masyang bakit? Ha? Naimasan mi nga mi tinagtutungtong kadagiti gagayim ko. Ket di mi napupuutan ti oras. Oray ta ng rabi akmet ten isa sa balayda. Unay mo't daytan masyang. Manual dawen sipod si Mang Petak. Awan pa'y tinasayat agundaway ta tapno naginiliw ta kuma. Sakit ita, nalado ka nga nagawin. Pasensya kan Wilson. Ngayon talaga nga di mi napupuutan ti oras. At dami di kiti gagayim mi nga nabayag nga saan mi nga nakitan. Kita naginiliw kami. Unang datang agasawa nabayag mo nga saan ta nakita. Halos makatawin nga dita nagkit-kita. Nabayag pa nga dita nagsarsarita tatunggal adakam diting nga tao. Dita mat makapagsarita tawam met isigdal ko. Sakit ita manon nga aldaw nga dag dito eh. Di tapay nga nagsarita nga nasayaan. Alakit, pasensyakan ko nakmet. Malalala, baamon. Total, ada ka dito yan. May kanak katamit ti oras mo, masyang. Mailiwak met king kan. Ha? Ang imrabiin, Wilson. Di ka kadipay makaturog? Saan ba eh? Kakapkapekla itay. Tainuray ka nga talaga, masyang. Taada ko mapagsaritaan ta. Yan kaya't kamit kang iliwin. Di ka di mailiw kanyak, masyang. Ha? Saan man? Siyempre, mailiwak mit keng ka, Wilson. Apay nga rin nga kasla di. Diyak malam makita itilangam nga. Mailiw ka kanyak. Ha? Napano ka kalaeng. Nagmalmalim ngamin nga. Nagpaspasyar kami kadagiti gagayim ko. Kaalon to nga tamot nga datamot makapagpasyar. Nga kadwa ta digiti anak ta. Adan to lagtaal daw na. Umay ka mangar dito eh. Taagin niliw taman masyang. Mabit lang aron. Ha? Papanam. Inakbit agdigos. Sige. Oray ta nakadigos sa kitahin. Nagbanglo ka, masyang. Dahil yung laon na iti kailiw ko king ka. Di ka di mailiw kanyak? Ha? Saan man ko lakmit itay? Nagbanglo ka nga talaga. Sabay ko matapat ganak. Ngamin ka't mailiwak king ka. Halos makatawin nga. Saan ta nga naglin na ilo, masyang? Kailiw ko dagiti bibig mo. Masyang. Agree ka? Apay. Mabalin. Idipinta ti silaw? Ha? Dati-dati mo't nga saan nga nakapatay ti silaw no agkanaig ta? Ha? Gawin nga kahit ko nakaidip ti silaw. Mabalin ka di?
Unay mo ten. Kahit ko kumahor nga makita ti pakabuklam. Ngamin kat nabayag nga panawin nga jak nakita. Please. Sige. Dito yung lata lampshade nga ruten. Ha? Please. Sige. Dito lata nga lampshade ti iondan. Sige. Patayim dito main nga silaw. Tada ito lata lampshade ti ionta. Okay. Etan. Etan? Sige. Okay yan. Uray ta nalawag. Makitak lata ti pakabuklam. Aglalo kat mailiw ak launa yan. Ikatay kundi pagananay mo. Masyang. Niyapay ka lingling damdamagin. Ha? Kasla talasang nga kasawa. Ag 20 tawen ton nga kasawa ta. Masyang. Itaman lang nga napuutak nga. Apaman nga. Malabusang ka. Lingdam tabarukong mo. Ha? Ay. Kasti ko nam nabayag nga awan ti napasamak kadatan. Maikawak lang. Nabayag nga minin nga awan ti ng labos kanya. Sa bagay, maawatan ka. Ala, sa amo nga uno siyaktot may ikaten. Madamdama, ito no makadano na itibarukong mo. Umuna agkak man titingid mo. Nagbanglo ka masyang. Sa amon nga lingtan ti parukong mo taagkak. Kasi dati nga aramitek. Deta. Wow, mamiss ko dahil ti barukong mo. Aguri ka. Pinanano ka? Ha? Nga kaslada. Adalimitem diti barukong mo. Diti puun na. Ha? Ay, awan. Nakudkud ko la itay. Kinuton siguro wino kinagat ti lamok. Anya? Sige. Masyang ay. Nagbayag ngayon uray ko dahil nga panawin. Kailiw ko dagiti perlas. Apay. Dapay limitem diti babaen ti perlas mo. Ha? Kinudkod mo kadimot dito eh. Uwen siguro. Doon ngamin ti lamok diyan ti gayim ko. Di balayda. Ha? Apay nga lamukin ko magat. Di ka di nakabra. Ha? Kuton siguro. Baka kuton dayta. Sige, hanabali. Pumababa dumagasak pala dito eh. Puseg mo. Pati dito yan nga 20 puseg mo. Adalimitem. Anya? Kinuton pa siguro dayta. Iso nga kinudkod ko. Nagadugit nga kuton ay atin eh. Uwin nga rod. Diyan siguro nagtugawak. Ado siguro ti kuton na. Sana bale. Umababahag pa eh. Ni. Apay nga lingdam dahil nagbaitan ti lupong. Masyang. Ay, sorry. Diyak kami nasanay. Nabayag kami nga panawinin. Dahil di naudi nga
Panagkanaig ta. Oh, wow. Nakalinlinis. Wow. Awa na pulos ti buok na. Ha? Siguro, insaganaam. Di siguro na amom nga gawin na kit. Kundi kiskis ka. Wen. Insaganaak talaga ti iaawid mo, isasangpit mo. Iso nga, halos inal daw nga, kis-kis-kisa. Awon mo't kidi ani. May met ba't laing no natalos. Nagmet nga agka-agkan. Ay. Damot man limite mo dito yan ti pingping na. Ha? Dito yan ti pingping na. Dati pingping ti tahong mo. Dati, kinuton pa'y siguro tayo ta. Anya? Tiket kinaadong ako to nun. Saan nga nga timal, uwen no surot. Tsaka mo, basta nabudo. Tsaka mo no, anya tinangkagat ka dahi ta. Sa bagay, nukuton ka. Kaya na nga sirke no, res sa din no. Nagswerte na dyan nga kutunan. Tayo na anak pa'y. Kung bakit siya ti umuna inuna anak kit di dyan nga kutunan. Nay, ti madlaw ko kat kasla agpapada da ti anya. Agpapada ti shape di ti naglitam. Litilin, ha? Agit, may samad lang aramay ti pinagkudkud ko. Sanga ta nga may sa ako ton tinangkagat king ka. Tinangkagat ka digiti na dumadumang pasit ti bagin. Saan mo siguro saan mo napapansinin dayta? Sige, ituloy mo. Sige. Hindi, guri ka. Apay manin. Apay nga nakalablabaga mo dito kapong. Kas lalumlumtag. Bakit, masyang? Ha? Apay nga kas lang lumlumtag tilangana. Kas lalong mablabaga diti wangawangan na. Itay ngamin na panak nagdigos. Siyempre, sinabunak. Paraking ka. Insaganaak nga rod. Kasla. Ay, lakit din sa may kaskaso daytan. Sige. Apo, mailiwak ng mangan. Kasla hamburger. Naghanas saan ka di? Di amin. Makapamismit ti kastoy saan ka di? Sige. Rumabiin. Itulitan. Rabawang ka nga rin. Sige. Kitain. Nakaing ingar na di armas kon. Masyang bakit. Mailiw launa yan. Mom, anya? Idiadakin di barko. Kasla masaksakit da ito bilit ko. Ha? Anya? Kanayon nga agmamayo da ito bilit ko. Idiadakin di ito nga taaw. Idi nakasakayak ti barko. Ngamita na sarantan. Ngamin kit adan dito'y umok na. Agawid mo tin ay ti umok na. Dito yan. Wow. Nagpara. Talaga nga mamiss ka. Bakit? Mamiss ka unay, masyang. Mamimiss ka met unay.
Wilson Lakay. Yes. Sa wakas. Kalpasan tinabayag ka panawin. Masyang. Masya. Apay nga nagsarding ka. Apay nga kaslawan man lati reaksyon mo. Ha? Kasla di ka man laagasog. Di ka di mailiw. Kitni nabayag nga panawin mo nga saan ka nga napanakpak. Ay, isa man. Napanog ka lang amin. Sige, tuloy mo. Sa bagay. Masya. Wilson. Mailiwag ti asog mo. Alisto kaglipas. Ngamingat na bayagin. Ngawang praktis ko. Masyang. Ayan naman ayan ni Mami, si Elaine. Rimor man na daddy. Anya? Unay mo ten. Balak ko kumapay mo nga intek pa siya rin Jemol ta. Nawaya tayo itangal daw. Di ba niya nga rod? Awamot man ni Suna. Ti pakada na tatay daddy. Ada ka no, tulag da kadigiti gagayem na nga mapanda nga agpaspasyar ka no. Anya? Imbagak mo't king kuwana edi rabi gasakbay ka nga naturog ngayon tayo nga agpasyar. Datay nga upat. Datay kada ading mo. Jackman na mo kini Mami, Daddy. Yun una na pwede kita gagayim na ngim da tayo. Malalala. Siguro agad nakapagwin ka da di kayim nan. Iso nga pinatgan na siguro datay latang nga rodin ti Rumar. Talaga, Daddy? Intay latag pa siya rin Jemol? Uri awan ni Mami? Uwinin Nakayat kay mo't nga makabanding agkabsat. Ingka nga ribaga ka ni ading mo, agrubot kayon. Agrubot tayon. Taintay agpasya rin Jemol. Ay, yay! Sige, Daddy! Nakarot ibaga ka ni JR rin. Wow, nagaduti tao dito yung mall, Daddy. Mabalin, Daddy, hindi shopping. Wen. Hindi ito shopping. Kalpasan na. Hintay mangan. Iti restaurant, wino fast food. Conforme, no, niya tiketyo. Taagpas pa siya pelain. Sige, Daddy. Ni, Daddy. Apay? Nimit Mami day jay. Anya? Ni Mami mo nam? When Daddy day jay ni? Adda kadwa na nga lalaki. Ha? Duduwa dalaeng sa din, no? Day jay ni Daddy. Malasing ko tibado na tanakitak iti remorte bigat. Ni Mami nga kapaiso ha. Ken lalaki nga kapaiso ti kadwa na. Awang mo ti makita nga babae nga kadwa na. Elaine, Daddy? Daddy, ti 200 pesos anak ko. Paraan niya dito, Daddy. Isurot mo yung ading mo in kay J. Tom's World. In kay Ayam. Tayo naklakasarita ni Mamim. Ay, sige, Daddy. Thank you, Daddy. JR, ading. Manang, in kay J. Tom's World. Danunin na tantulatan ni Daddy sa Jayan. Uwan anak ko. Danunin kayo sa Jay. Sa tayo tumapanag-shopping kin mapanmangan. Inaklakasaritan Mami yo. Sige nga Daddy, kami nga kin JR rin. Sino ka tatay yung kadwana? Masyang? Wilson? Ape nga naklaat ka?
Apay nga ta ka dito eh. Sino ti kaduam? Kaduak da Elaine ken JR. Pimanaw kamit nga lang sapa di balay. Ti plano ko makadatay ti agkukuyog ng umay dito mall. Ang sabali med gayam ti kaduam. Ni gayam Gerald. Gerald? Asawa ti mesa nga gayim ko. Ha? Imbagabigat mo pare. Imbagabigat mo met pare. Dakdakay ka dilayang tinagkuyog? When? Apay nga dakdakay laing. Apay nga dakay dito mall. Umay ko ngamin kinuyog, gumatang ka nung ngamin iti regalo nga sorpresa na kini bakit na para iti anibersaryo da. Regalo? When? Kaya't nga sorpresain ti gayim ko nga asawa na. Ket siya ka no ti agpili ti regalo. Ngamin ket amok no anya digiti gusto, digiti hilig ti gayim ko nga asawa na. Kasta ka di. Kit no kumangamin ti bagam kanyak ti bigat, yamok ko ma. Sa anak ko mga makmaklaat. Pasensya ka na, Wilson. Sige. Total, nakagatang kami meten. Umuno ni Gerald. Saan ka di, Gerald? Wen pare. Umuna akon. Ken agyamanak ken ka. Masyang. Agyamanak ta kinuyog nak. Awan tiyan yaman na, Gerald. Sige pare. Agan-anad ka pare. Yan tangay adak dito eh. Sige. Inta nga ro din iti anak ta. Taag kukuyog tayon nga mapanag-shopping. Ken mapanmangan. Sige. Ngayon to damagik man ken ka. Diyan balay. Mabalin. Sige. Awan di problema. Impatangken ti asawa kasin yung deteya pambarna nga ti Gerald nga kinakuyog na iti mall ket asawa kano ti gayem na nga nagpakuyog kano laeng tapno gumatang da iti regalo para iti gayem na. Gabuta saan ko unay amu dagiti gagayem ni Masyang ket saan kon nga inuntun pa'y saan kon nga inamupay no pudno wenno saan ti palawag ti asawa. Kaya di may sa malem na sapak nga nagawid na panak iti daga nga nagatang ko ta adadig iti binilin ko nga mga sikaso, mangdalos, may katkadig iti ruruot, patalunak ko man. Banag nga saan pa'y amu ti asawa. Ta surpresahe ko mga rod, ta manulaengen nga aldaw ket anniversary min. Nasapak nga nagawid ka sinyong ta adda nalipatak. Amok nga adda ti asawa kiti balay mi. Angem jak ni namnama ti simmarunong napasamak ka sinyong nga nakakitutak launay. E di ta makaasidega kon iti balay mi. Nga mangeg ko ti asawak nga nakasarsarita na iti telepono o iti cellphone. Saan nga ro din nga mabaling ko nakmet king ka, Gerald? Ni, agdan sa kasarsarita ti asawak ti cellphone na. Saan nga ro mabaling din? Masapol nga agwin naswasta. Ha? Pudno ka ti tinangeg ko? Masapol nga agwin naswastan ko nana. Agin inayadak man. Tao masidigak pa eh. Numanggi ko nga nasaya at ti ibagbaga ti asawak. Iti kasarsarita na iti bangir alinya. Awan di mabalin ko Angin. Agpadpadlaw kanyak na saanin nga agsakay ti barko ti asawak. Isong isarding tan, Gerald. Gerald, tinagan ti kasarsarita na.
ti bibiyang ko. Nagtulagan tamit idi. Nga, pansamantala laing ti amin. Nukasta, karelasyon na dahil nga, Gerald. Saan ka nga magriribok ko, ma? Pang-aasim. Kaya't kung ornusin ti pamilya mi. Waswasin tan di anyaman nga relasyon ta, Gerald. Diyos ko, basta lipliputan na ti asawak. Sige, babay. Maudi nga pa nagsalita tan, Gerald. Saan? Saan ka nagpagpakita pa? Nagsakit. Masyang. Wilson? Ada ka gayam? Kaano ka pinga dito? Nangig ko ti amit, Masyang. Anya? Nabayag gayam nga lipliputan nak, Masyang. Manglilipot ka! Ulbod! Wilson. Diyak lang yung pagkaroon ka kastoy ti aramidim kanyak. Ti isupapak mo itirigat kin sakripisyo ka nagsimsiman. Gusto na kumanasang ka kung mga mag-skandalo. Kababain ka di ka ruban ng mangigda. Mabain ka? Mabain ka kada ka ruban ng maamuan dati. Nakababain nga aramid mo. Please. Pangaasim ko, Maston. Nakiwin naswas akon kini Gerald. Nakiwin naswas ka ni itataada akon? Ha? Isu ka dito koton nga nang kagkagatking ka. Wilson, pagawanin ako, ha? Nukastapod no nga isu tinang kagkagatking ka. Nukasta. Kalkalpasyo ini. Adara pasamak ka data. Wilson. Naudin daydi. Di ka lang mabain. Baboy kayo. Wilson. Naudin daydi tamaki. Iso nga nagkita kami, Jewel, na nagsarita kami. Nakayat ko di makiwin na sumasking kuana. Kaya't ka nga maurnos di pamilya tayo. Ulbod ka nga namin pinsan. Gulib ka. Maglilipot. Ulag. Wilson. Apayan niya kami na yati na pasamak. Wilson, Baraw. Bagam nga na anak ko, no anya ti problema yo. Apay nga da ka dito, nga awit mo ti arwatam. Kasanong kordig ti anak yon? Numabalin ka dito, ekman pelaing tatang, nanang. Anya nga aya ti problema. Ibagam nga na Baraw. Anya tagapaan nyo kini Masyang. Nabayag gaya min nga lipliputan nagtatang. Aniya? Pudno ka di dayta. Napanagnagam ka din nga dalalaki na. Huwin nanang. Tinakasaksakit launay. Idi si Mang Petak. Sumagmamano nga aldaw. Sakbay ka adala pasamak mi. Idi adala pasamak mi. Gap-gapo na lang iti ilalaki na. Kalpas na lang iti ilalaki na. Ani, ulay madayjay nga babaen. Kita niya, napansin murotan iti lalaki na. Di awanan baen. Di lalapin alutotan, dagiti anak yon. Gatalbot ka siya nga babae. Nakiwin naswas ka nun na iti lalaki na. Ayun, kasanupin nga agtalay ka kengkwana. Kasanupin nga mamati ag kengkwana. No nabayag gaya mapanawin nga. Kalipliputan na kon. Nabayag nga panawin nga saan nga napudnon ti asawa kanya.
Kasano nga ron da Elaine ken ni JR. Imbati mo latay jayan. Sana bali nanang ta. Asitigmat la dito balayo. Iti balay mi. Binilin ko ida nga. Numailiw da kanya kung may da dito balay. Ngamin kit mabalbalin siya kahit nga makita't pa nagrupo-rupo tayo nga madyang. Masyang ko na kuma. Daddy, agawit ka kuman ni balay, Daddy. Anak ko. Amok nga di o maawatan kini JRT mapaspasamak. Saan man, Daddy, maawata kun. Amok ka na duktalam nga do sa bali nga lalaki ni Mami. Angim, kunanamat nga, insina na kanon ti lalaki na. Saan nakas ka rin, anak ko? Ngamin kat saan nga si tinaramid ni na Mami kanyak. When Daddy amok tayta, angim ni JR, di na pa'y maawatan di amin. Damdamagin na no api nga di kaagawit. Daddy, kanayon nga sangsangit ni Mami. Kanayon nga ibagbaga kanyak. Nga, alukuyan ka kano nga agawid din. Tapno no mabuti pamilya tayon. Nagpagpakaasi ni Mami kanyak. Nga ibagaking ka nga pakawanin misunan, Daddy. Ngamin kit, agbababawi ka na ni Mami. Anak. Sana kas ka rin ti mamakawan. Aglalo no kas siya ti tinagbasulan ni Mami kanyak. Ngim, Daddy. Uri. Agawid ka latan. Basta, uri saan kayo nga kakaida ki ni Mami. Basta agawid ka kuman. Di mi kaya't nga mayadayo ka kada kami, Daddy. Please, Daddy. Anak. Ipatpatig na kaunay-unay, Daddy. Diyak ka makayat ngagsina kayo kini Mami. Uray ni JR, saan na kaya't nga magsina kay kini Mami? Isumikam ko nga pa'y di maudi nga gundaway ni Mami, Daddy. Anak ko. Jack, amo kasin yung iti agsangit ti anak ko. Sanak inarakop ngagpakpakaasi nga saan kami kumangkanong agsinsina kini Mami da. Kasla nagalisto nga nalunag tiriknag. No idikat inkadeng kon nga saan kon nga ikan iti maudi agundaway ti asawak. Ngamin kat namin pinsanin nga napukaw ti panagtalek ko kayong kuwana. Kageddan ti pa nakapukaw ti panagayat ko kayong kuwana. Ngayon maasyanak kadagiti anak ko. Masyanak nga po tadita kayat nga maadaan iti mako na nga broken family. Naalo ko nga rod tirik na kasin nyo nga nagawid. Tapno lam ako na nga agdeden na kami matlay nga pamilya. Ngayon saan kami nga kakaida iti asawak nga ni Masyang. Katunggal awan dagiti anak mi gundawayan met ni Masyang. Kasarita na agpakpakaasi kanyak. Kurang nalaingin kat agparintuming nga agkanan dagiti sakak. Mapakawan ko laing isuna. Ngayon mararamidik ti amin tapno maliklika kisuna. Amangan ngamin kunak. No iti aramidin na nga kanayon nga agpakpakaasi kanya kat maalukoy na trik na. Kat no aramidin ng tumanen ti naramid na nga pananglipot kanya amangan no jak to kabailanin nga ibturan ti sakit na. Kaso nagrigaten nga isublik ti panagtalek ko iti asawak.
Ngamin, kanayon ko nga malagip nga addaak lang nga Ruden nga asawa na. Alam, maawatak no addaak ti barko na aramid na kumaman, tas nagbabawi dinagawid ak insardeng nan ti mading aramid nang imsaan. Sumagmamano nga aldaw nga nakasangpetak idin, napanpayla nagpakagat iti sa bali nga kuton. Balakadan dakman kasinyong no anya teramidek. Amang ano ada madi nga epekto kadagiti anak mi no agtultuloy ti kastoy nga sitwasyon mi nga agasawa. Nga agdeden na kami nga pamilya nga agpayso ngem saan kami met nga agsarsarita nga agasawa, saan kami met nga agdenden na wenno agkakaidda nga maturog, saan kami met nga agkalanglang nga mangan, napiala nga makuna nga buo ti pamilyami ngamin ket agdeden na kami ti maymay sa abalay. Amangan no jak to materred tirik na mapagsawsaw ak ti asawak wenno agapa kami nga agasawa nga si sasango di kita anak mi. Tulungan dakman, iwanwan dakman, para kada kayo, anya kaditi aramidek, kasano kaditi manglipat iti nalidem nga napalabas, ken kasano ti mamakawan iti tao nga nagtalkam idi, ngem liniputan na kametlaeng. Dahil ti garod ti pakasaritaan ti parikot ko iti biyag kasinyong nga kahit ko pabalakadan kada kayo, ket sabi ko ma, tadamit na ibati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon akong di agyaman, kadagiti makaited ti balakad ken na kang runana, agyaman ak ken kakasinyong ti anos ken na laing mo nga nang idrama to ipakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. To'y naliputan apagayam mo, Wilson, iti Batak City, Ilocos Norte.